for example, Ramnagar Peti Kun, Mari Mangarom Sunatai, Aduki the Montana Ramnagar specially. YMSA, Abu Mapa, Viva, adoption. Metric result kunci angan ahum exam nasana pass tawasi koina tajaba thangmada moibu honor do boina kunci ga lagamni na id moibu honor tawam dagadi akoina numai taba ma leireni ena khanudagi akoina masi moida bala ate ma bai ki ma ko ki dam se ko tanjabani bai jam henna masi ga tawu mante apply se bisi paidagi angan mo riba paidagi hena laga riba adum balu ko mani exam ne henna ga ne tu tawu ngam jabanti ko ikai ki number tu tan tan ko adu ko tang ko ucage na bai to mani haibadi ko ni plan am sum lejari higher secondary ni result se ngai ga punna saung na ko future jom dan to bogi id punna me am si ko ga registration to bogi madu ki su ko plan am di lejari aduna to mana lejari nu adu ngasi ko na punchi ga laga ngasi ko na ko ni meeting se to sem ni lagu se ga punchi ga lei sing se ko task to to ti ko da peje da ba le ni haina ko na ngasi felicitation se ko to je ne ko SSC exam da haidi pre final mamang dei na ne dum khara tongna punama course do haidi losalakpa syllabus to pura lusanba adoi ko na SSC gi pre final loiraga adu loiraga nang revision dum tawkiba adoi ko na mai tawraga se percentage se mai lakpi adoi du da haise gi haidi khara na haidi hona kanna taari doidi nang sumaina mi puno maksu sumaina result se phajar pa yani percentage kya percentage to ngom sal ai percentage na ai 94.83 the total mark 569 jare dubai ge science da 96 pangi maths da 99 advanced da 98 dubai english da 90 dubai ge hindi da 91 pangi hindi ai mi ro na ba hindi se the social dana 95 adu wate ai haija kise mi kana maksu smile hona raga ai mana percentage se lapio dai ko na apoi ki maitai sai maya mai pakpio sisi tani subject di ena hai main preparation to ba di text to phajana pawa amasung text ta haibu sing do phajana khangba amasung amona revision dum to masi The total mark kya like? I total marks na 543 aduga I percentage na 90.5 aduga subject wise na I English na 94 general maths na 94 science na 94 amasung SST na 77 and advanced 94 Aidi mi kaisa mi pass na kawi ai raw matha be kai ni ina punjara percentage 75 School ka school no? I have Montrapur High School. Sabun kasi ang kawi ay Montrapur kung hindi kaya gini ay taas na kawi ay Montrapur Managor gini ay percentage 71.67. Strong ay point hai taragadi faidi kan bagan mo hai taragadi faidi ki naharo se jamba faidi ki mating leiba quality leiba naharo jamna leiba community se masina faidi kan community ne loyo masi male mi na janara wo hom ni faidi ki hena mating leiba faidi ki hena maruk sing leiba faidi ki hena naharo masing jamba kan se di chakri ai bise hana result to musu chakri se leitre ai khoi matam di chakri se ताना लेरमी है बिजाई ओजा चुरामनी बीएससी तमतमदा जिसी कॉलेज ता माई तम पोस्टो थममे अदुगगी दि
ओजा कलाचान ओजानी बेथुम्बी मोइसे मणिपुरी गणति अमना फिलोसफी दा अमना पोल साइंस दा गुवाहाटी दा तमना लैनी मतुमदगी मखोगी चाकरी दो जीसी कॉलेज दा रिजर्वेशन होइग्रे हाना मेट्रिक पास तौबा मा हाइबसे मसी याम लुना खलमनी ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯡꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯔꯛ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই 100ꯇ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯦ 2-3ꯗꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯗꯅ ꯉꯥꯎ ꯂꯩꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯕꯪꯒꯥ ꯆꯥ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯗ ꯉꯥꯎ ꯂꯩꯔꯁꯤꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯉꯣꯕ ꯅꯣꯏꯅꯀꯣ